Oh, yathi ima-record yamkhulu imani ngasejole bekaskrimela lomnye ebhuti ngala. Yo, akusiyi something leyo. Mani ngihlole lapha sikwembhede ngathi kubheka khona sha. Awungabheki la. Inyoka. Oh, inyoka man. Oh, nyoka. Awamasambatha. Awubheki. Introduce. Ndoka nuku-introduce ona pe yo. Uzwelaphi igama lami? Nakhomba mfana. Pinky, ngitshele kwentekalani? Lo mthetho kumenzile lo. Ufuna imali. Bese ngifuna umkholo wakhe. Ushaya isibona umkholo wakhe. Awudawudla fresh. Oh, yawona. Inyoka leso umkwati lokho. Mkwati. Base ngiyofonela mkhulu, ithi funa yena. Seyidlile nawe. Nidla unyoka mina. Ngamane ndidla yona, ngeke nidla mina. Okay, ase ngifonele mkhulu sha. Hello. Nangifonela kazena nilali nikaneni balila banjani? Moses. Akusuye Moses ngimi mkhulu lana ngithola Moses uyamemede uthi nangithi ngiyavela udlana nenyoka nalenyoka ithi ifuna wena. Ifuna mina. Nami natifuna kudzala niphile China. China banibeta ngasimanje. Akunini nithi nembuzini ngalahleka navelele China. Bafika banibuka ngathi ngicela iplate. Nanicela iplate bathi ufuna kudlala inyoka netiqoqo singakhange ndafika nababuka manika tiqoqo. Naye Moses bamfuna umnyama njengemfene uyathusa. Uthusa abantu. Ndoda, akusimi ma-China. Nibakhombile ukuthi vele unatrend mani. Konke uyatholakala kuma-social media. Awuyaphapha yathi buya itokudla ke sibone usitovuma yini. Nawe mkhulu uyadlana netinyoka. Thathani le nto neyishanga esigila kazindzaba ndibani nini. Yokwana inyoka yabantu. Kanti yakho Moses. Yawubagwazela. Hayi mani. Mama Kazembona ubona njani? Buya la khalami. Yebo, kanti ngiyo. Izini inqhanyelisa nimadinyo nifuna kuyidla. Kokoko mkhulu. Hayi ungangeni. Nibhezi. Ubhizi ngani? Hayi nibhezi. Vula. Mkhulu wendani? Hayi nidihlalele nje ndinathela kwelitiya. Okay mkhulu ngibalekile kuScarvas ngimshila nalomvanakhe. Ukendeni kani? Ngilenza betinyoka. Yebo mkhulu ngifuna kutohlala nawe nyalo. Okay, nasi sicamelo lala la. Mina ntolala le. Okay mkhulu, ulale kahle. Yeah, bye bye. Pinky, colo ngisalele nemntwana yeva. Hayi Scarface. Ngicela bantwana leso. Nokuthi ayithusa mpama. Ngithola ngikho. Yawona uyinyoka musona. Hayi. Okay. Niyabuya ke. Kasi Scarface uphethe so. Angadidi ukuthi ufuna dela ini mani. Hayi. Mama Kazemba nikhona kulala ngedwa kabanza mani kunJanuary. So ufuna ini mkhulu? Kude nje kufuna kulala. Kuphi? Leni lala khona kunemaphela nifuna kulala nawe.